Lesivesa lapha kumalinza elibhuku sesivete ukukhathateka kwaso ngengwenya lokuvakala ukuthi isedamini lelikhulu la kulendzawo kanti le ngwenya kusolakala ukuthi seyitele nebantwana njengoba ke seyinesikhathi lesithe ilapha kulenkelebe. Ngekusho kwemnumzane Gameze losakhamuti kulendzawo uthi basive bayacela ukuthi uma kukhona labangakhona ukucipha lengwenya bamane bayikhiphe emandini njengoba seyiceze nemfuyo kanti iyingodi nakubantwana. Sishaya kinyanza leyo ukuthi bamane phela babuye badosithatha lesilwane ngoba lesilwane lapha sicetha timbuti tethu. Lokunye lesikwendabo lapha sisathuma abantwana bayokhe imandi lapha lokuncane. Sesiyesaba ke kona umuntu sengambambi. Sinalokwesaba nje ukuthi eyinkosi yami. Ungathi kutawuphela abantu bethu lapha. Asisathi ukuthi sitawubika kuphi ngoba betilwane. Sesibabikele sabona babeka lo modlo nje omisho kophana lesilwane nami sulapha sibani sithi kinyanza leyo nkosi yami bothalethe ngoba kungamalinza abamane basendele lisu bamane nje basibambele lesilwane siyasesaba thina labanye lesilwane leso ngoba sesivile tingodi takhona nikela sibona inene lesilwane sike sasibona hayi kanye sisi nyalo nje ukuqala kushisa sihlala silamandini nangabe nje banayo indlela yokuthi basibambele bangenele amandini. Edendzabeni te channel yemaswati ngingunondobeko Tshabetse mina nohlanhla Thwala sikumalinza.